Welcome back gulte ho na bon chawin ka hilliam ki de. Ina het kha mai theyu I het kha lo mai theyu. Indian Army renga a top pen ana sape na hi field marshal akiti. India a zong minin bo hi chireng hi anamu na la hin ama sapen pa chu sem manekso anagitin abang na chu KM Karyapa anigiti. Amani bo hi field marshal ana hi hlon na la ya hi. Tuni tingle ama sa pena field marshal anamu pa sem manekso hin khotusim isay duhin ngay nomom ta lelung sidum ta zong hin ahan sandan zong hi vet ka thei dol ta an hei. Thusim hong ki pantan India gam zong hi British ten anato pha na la hi. Ihiro pau sem zong hi army a hi anapangahin ni khat he aloi ho hi to anapo do dai. Aloi te ni kitsahle ezingin semwang I alopun ama hozong bar hen la chevin alamovin azinga hin ahung kitawin a hile guthima hunglut go lew sipai ho chun period hin napanu hitai discipline anapal ke ta je chun officer pauzon ama hozong chu punishment anapetawe kum 1935 ahung ki vet satan Lahore mona kho ama ho headquarter anoma he semjong hi Indian Military Academy a hi second lieutenant anahitai Sem aloi Punjabi khat hi anomen ama zong hin party in che te tile semen kloi kagol kami het bon lo ipi khong bol he ati ahin la chamada chon party achon anapuin hile hichi party mon chon nonga mel hoi ta khar hi anamutai ama zong jang penin azon pheijingin kakichen pino me ati payeng le nonga nun zong adat mobile jingin apau sa amasanga chon khat ve lam het atin alam phlantai alam lam thlona hile nunga nu jong chun lungsit mina cho hin mo hitan tin anano pe ta na hi amani jong cho na ki cheng thlon tan chanu mei khat jong hi ananei thlon ta na hi phatna na cheben thuboi hong ki pantai second world war hong ki panta na hile Japanese te hin ahong etek du dan he athu he hli je wa chun sem lam kai na chun ama ho jong Burma lang hin anaki zot phei ta win hi Kining lo wachun jet fighter name cha cha hin ahung lengwin bom a hin le hlawa hi le sem aloi ho chu mi som nga to bang hi athi tawin hi hichia jet fighter a bom hi le hlo chu koi dang an hi lo ama ho loi mama an hin information di lo anamu khaji udana hi ama sanglang wa chu panmun thum to bang hi ama ho hin alo diwa ki sei wa hin chuteng le south a khat jong men hi chile yong chu ma hon Japanese te hung ka chu ana to pha ding atiu hi Semen zong aloi ho jo sei betan athi amang aki kap kha ho yum zong le koi macha kinung po lo ding a hin gal aki chai ting labu kinung po thei ding hi aji chu sipai hi hlom wal jeng hi ati pe tai achi be ki dwa hi le Japanese te ho to ahung ki mai to tawen ama ho zong ki kap to tawen hi ama sanglai ta Japanese khat jong chun sem chu a oi hin mun ko zena Meichang akap lu tai Samsung a hlu ding kon cha chun hichi Japanese pa jong chu athat manen a hi Samsung akile hlu phar chun aloi ho chun a hin ve so jing wen akitang den tawe Samsung chu hung ki sen na lai win mano win lang hin bui pi hi win atai aloi ho jong chun ada thata win a hi le aloi phapen Punjabi pa chun apo in sem chu kem lang hin anachi pi tai Sem a oi sunga Meichang ko zen alut ta je chun athi tho tho ding a thin doctor pu chun a zen nom ta poi hin la aloi pa chun a sei te te jengin zenin hing do te te ding hi ati pe ki de doctor pan jong sem ko ma ipi na chan ham hung pawin ati sem jong chun a hung paw tan I macha ka ti poi ka sanganin e hin sai kha a hi bowe ati pe tai doctor pu jong chun hanuin anui satan operation anabol ta ve Meichang anala do tawin ama jong chu anadam se e nge hichikuma chun ama jong hi medal khat na pe tawin akum hi le 1942 chu hitai Samsung Adam se zo phar chun a in lang hen hong ki le ki tai aloi khat Yaya Khan major hitan ama jong hi ahong ki muto ki thon tan ama ni jong na ki vop thei hle thona hi 1947 kum chu hitan Yaya Khan nong hi muslim a hi je chun Pakistan army a hi pangding a hin khatlanga semong hi Pakistan te hin ama ho sepai dinga akovo hi ahin la semwang hi achi nompun aji choma hi India midi ita hin Indian army abo ka panding hi anati pe Army ho jong chun last party ati win party chu therin amang ta ve aki chai phat win semen jong aloi pa Yaya Khan chu aga thai nei le abai chu adei hle jengin asei phle jengin hichi ji chun semen jong sang som lenga ahin anaki zu tai 15 August 1947 kum chu hitan India la Pakistan jong hi aki hle khan tan India en jong champlat na hi anamutan hi
Pakistan le India hong ki hle khena a hi le aboi piu khat chu ahong su do ki ta ipiham itia hi le i het bangwin Kashmir hi a hi Pakistan te hin Kashmir zong hi kila lut te ding ativin avel chun etek a hin bol jeng tawin a hi le Indian Army ding a zong nasata action ala ongai tan hi chi chun Sem le Defense Minister ho zong hi chi Kashmir hin anachi tawe ana hello imwa hi le 1947 na independence a hin muwa chu Kashmir hi Maharaja Hari Singh kitipa hin anawai po hin ama hin leng bangbanga awai na po hi India zong api nom lo Pakistan zong api nom lo ahin la Pakistan te hin ala pe diu a hi jing phada hi Indian government ko ma ki thupi na anange ewa hi chi khela chu ama ong hi India thunei na noya umdinga ana ki nop to wa hi movie sin hunglu ki tawtin sem te ho zong chu aga chi wa hi le Kashmir lengpa chu analung hangza za jingin hi chan ipi na bolo ham namu lo wam Pakistan te hunglu wa hi chalai attack hin bol jingo atin alung hang tai nei don lo diwa hi le ke hotin ka ki bol tawing ka te nang ho pang da jingwin ke hotin gal ki sat na weng ka te ati pe tai hichun sem zong ahung lung hang ton aman zong mei pum khat hi apin hichmei pum hi ka bai ta hin ki choin lang gal ga bolin na bol thei tho hi du ham ati pe tai lengpa tua thil so hi gal lin ta hin hichina dinga chu ke ho sipai ho hi training apzu hi nangjong na vaipo na dinga training phaticha na la hin na vaipo phatichan ki po in ke hon jong ka to dingo ki to na wing ka te ati pe tai ama ho zong India langa hi akile ki diu hidan zana chun electric thailo ji chun kile thailo ding dan in tai ain la semen alung thima ki chepsa kitan airfield chun sipai ho chu gobong thau mai hi tamta line in akigol sena choisa tai hi che chun ama ho zong nom ten ana leng do thei ta vin hi semlam kaina chun ama ho zong Kashmir hin Pakistan te hi to na ki kap to ki tawin Pakistan te hin analel le jeng ve ni chom khat zo set ahong ki kap to zo phalo chun India te hi ana ha tawin Kashmir zong chu ana hoi do ovin hi sem hi officer lin ta ta hon jong adei chum ji hle ji chun sem chunga a senior pa hin avet thada hle jinge sem hin office wa khu British gal hang ho nasata ta ho lim hi ana ki kwai ji hi ji chu aman pansat nan anein anti nationalism atitai a senior pa jong chun complain aga bola hi le officer hon jong sem hin ko ta ve sem long chu do na nei dawin na office wa khu British officer ho lim na ki kwai na lai ham kum som le lilang ache tani piding atu chan chana na kwai na lai ham ti semin jong khache che chun di che chun ana ho jingin henge British officer ho lim ka kita na la hi azi chu army a hi sipai ho training ki pisi hin politics lang sang thu training ki chu lo wa hin hichi a chu pa cha dum ta sipai men thang ta ta ho lim ka ta hi ati pe tai inquiry officer ho chun achung thu a ngo ana tam ta ho zo asei hla pe win hi le aman jong don but na chu di chedin ana don but in hi hizi chun semin jong I macha su khil anei lo je chun I macha ana lo thei ta pu ve China gala gugu anom jinga chu asam lang jong hi in patan asam jong hin alel hle jinge central government langa kun hin ki thopi nei ana hlom hle jing tan asam mi te chong chun government ta asanding ha sipai ho ta asanding ham ti jong hi a he thei ta pu ve asam langa sipai kon khat jong chun ato na mun ho chu da hla ding po agial jing ta ve lamkai thei ding ki su ta anom lo je chun Jawaharlal Nehru le Indira Gandhi ong cho keu thontan sem bahadur hi asam lang hin ana sol ki ta ve asam langa sipai ho chu ana lung hlawa hi tai hi chi chun semen jong ako khomen sipai khat dinga EP hi lupe na ham atin adong tai khat chun hin kho a hin ti hin kho jong chu adi thonan hin la sipai khat dinga chu a uniform le ami hi na chu alu hle jing a hin hi chi hi iman sa lo diu hi ati pe tai sipai ho kom chona sei pe kirin tunia ko na hi koi macha anung chon yum lo diu anung chon go oma hele permission na kila diu hi ke koma chuteng lekin permission kapi di lo ding hi ati pe tai sipai ho til khona aga ne yu chu akipa thei hle jing win leader di ita hi ati jing win he asama hi China te hen area mun khat khat hi anala hi tai chom kha zo chun ama ho jong ceasefire hi hong hitawin hichi chun China te hin a hin pat masat lo wa hi le e hon jong ipat lo deu hi ati tai ain la siam wang anom hi bezengin prime minister pu ko machun India sipai te he melma te that dinga ready sa ka hijing we ati pe tan hi semle aloi sipai hong chun a hin kap ki tawin China te chu asam langa China ten mun analu ho zo sion chu avel la pi ki tawin hi 1964 kum chu ana hitan
Prime Minister masapen India adinga Pandit Jawaharlal Nehru cho heart attack in anachitan he phat sota anachi zonung zong Sam Bahadur hi apang pangjing na lain Indian Prime Minister rong cho anaki hla jing tawin agup chan na tua Indira Gandhi hi ahung hitai hichi movie se hin Mizo National Front ho apan la danu le sipai ho to na ki gal dan ho zong ahung ki vet se hichi lai ka hi sei di be se ong pon hin la thu khat aga se hi nal ka satle jingin he pasal khat hi aso pipa MNF a hi anapanga hin aman zong aga ko do gura aga pui do gura hile lampia hi sipai hon anamat khaw he hichi anamat pau chu Sam Bahadur komen ahin pui tawin veiding atitawe ahin la Sam Bahadurin aga ado pharazun khat pan zong ka so pipa MNF a kuna ga pui do gura hi atipi pharazun Sam Bahadur zong chun a he thim be se jingin hla tawin atipi a hla zo pharazun aloi ho komahin tahin atitai hichilaya khosumi te hi a o den wa hitai MNF te akithopi lo lew MNF te lunghang ki deu MNF te akithopi wa hi le police le army hon khosumi te chu i bol cha ki deu alang to ge la hi a o wa hitan boipi hle tpa Sam Bahadur jong phale ni kho ana chi to ki hlon na chun a promotion pe jengin sangta ana kai do tai hita chun Sam Bahadur jong hi amin hi a phache che jengin mi jong hin aza che jing tai hichi chun Indira Gandhi Prime Minister nu zong hi anaki chathim senge azol Sam Bahadur hi politics a hunglu le ke shi dong hi ki chayeng thei hi atitai hinla Sam Bahadur in na don budin ki chahin politics a hi ka lut loading hin langin zong nan to ding ki to en lang ken zong kapan ma a kapan thim be ding hi ati pe tai 25 March 1971 kom cho hung hitan hi chi zana hin thil so gim nei ta na so ki de masanga chu East Pakistan an tijou in to Bangladesh ho hitai Bangladesh atuma ki podo theina dinga ki phin na ani ho chu Pakistan sipai ho hin hi chi zan chon hong bol cha ta ve thuki hedan in mi sang som thum wal mel seta Pakistan sipai ho hin anakam li jengu dan hi Prime Minister Indira Gandhi jong thil khat khat be wang bol ngai tai a hin thi e aji chu East Pakistan a ko na so cha theina di hi pole ativa mi lak som thum wal hi India hungzam lu la hitai Indira Gandhi te hon jong meeting ani tawin Sam Bahadur ko machun ki gut phar hitai gal i bol diu hi atipa Sam Bahadur in jong adon budin gal na ti a hile tu ta di ding wang ka ki go hi la ye aji chu ni sa sat ahung hi a hile bu bang ho hungjun tlain tin vadung len ding lei ho hung nem ding hi chu China ten pan sat na hin la diu he khatlanga East India langa i bol ki diwa hile gu hungzu ki ding vadung ho hung len ding ting le Air Force ho zong hunglung thailo ding hi atipi tai hichina chunga nangin bolu ten tilawang nang Prime Minister na hin nang thu hi atipi Prime Minister nun jong sot ta agialin achang sa in Sam Bahadur cho ko lutan hita cho hi a hile tu ta di dingin nangin sipai ho hi ki gut na nei pi in atipi Sam Bahadur in jong le kha khat hin gal a bol pat ne diu ni kho chu asunin Indira Gandhi cho pe in hichini kho ting le bo gal hi bol pat diu hi ama hon a hin pat long le i hon i pat ding diu hi ati pe tai pa so ta chu Sam Bahadur in jong aloi chapang ho chu ki gut na nei pi tan ni kho asu ni to ki to chere chon Pakistan te jong hin agal a hin pangal ta ve Pakistan te chun a thu hi ana het masaru hi je chun India te airfield la thema jong hin bom a hin le hla hlayeng win he in la khatlanga Sam Bahadur te ho makaina hin nasata jon Pakistan te hi a bol cha ta tawin a lo hling pe jing win hi Bangladesh a Pakistan ho a bol cha ho thu hen lang airfield a ki gal thu tuila a ki gal thu cho zo se mi pi hin radio angai chi jing hin Pakistan te hat mo thu bo hi a he jing win hi India sipai te chun Bangladesh a Pakistan sipai hunglut ho chu a bon win a tawin ama honjong radio hin signal a pe we Pakistan sipai ho chon azam do na ding ta powin a chi tho diu akia je chun ama ho jong hi anaki surrender ta we Sam Bahadur jong chu nasata apan la nazala chun ama jong hi field marshal jong amu ding a hitai hinla Sam Bahadur thu hi a phalo khat hi ang so do tai newspaper ho hin so tawin Pakistan lang hin ana pangleng Pakistan te hi gal ana ha diutan hi ang kisune ama pan chu ha te ding dan chun thu do dan hi chi ji chun officer tampi ho chu alung hang tawin hita dialogue a khet thia hi le field marshal changjat a hi poi ati win he Indira Gandhi ong chu alung dong hle jeng in Sam Bahadur ko ma chun ipidinga hita hi thu na sei jeng ham ati pe tai ka tot hi chula em thu tam ta jong ka sei chulem tot na hi cho chu ipidinga post lova thungei mo pen chu a hin post ham
Indian Army ka hin Meichang zong India mina hi thijing ngam ka hi India pa ma gal mi to kikap tu howang chu ka bol the hin ka thisan jong ka phal ngam hi ayin la India sunga naw gama hi athua gal bolding hi nang na hi ATP in retirement le khajong chu apitai Sem Bahadur Tailo Field Marshal aga achang theyong chu umpon akilom jong umpon ana tong do jong umpoi hichi chun Sem Bahadur chu Field Marshal ana pitawin hi Sem Bahadur hi ana lotling mong zingin akai sang na rank ana mu ho jong hi Major Lieutenant Field Marshal Brigadier Colonel kitio atama atam jing hin ewa long hi tam ta ana mu hin het no ma hile internet chun ga vele chun dim do jing hi ama hi miching ta jong ana hi nal ta kha chu hi le duty ball ho khat hin a senior pa hung phat hin salam ana ball hai hi ana mu lo zia chu ball hai hin la senior pu hi alung hang wal jingin hi chi duty ball pa chu za khat vezen salam nei bowling hi ATP tai Sem Bahadurin zong ahung mo do in athu zo se hiat phar chun senior pa ko ma chun a pha en thil ball he army a chu strict ta discipline hi zui ding mong hi ATP hin la thil khat na ball hai ATP tai koi to bang hen lang junior hen lang i to bang hiong le salute na ball a hi le nangin jong ritana salute na ball te te nga ye ATP in acham ada chun salute khat pa ball za za chu a ball sa tai Although Sem Bahadur hin khutusim iga sei thei chu hi chan chu hi tan nal na sa la lai ball lang video kit ting laki moto kit taw hi te